Drljiću Boško Bole, šta će se desiti ako u operaciji Tringer Nirdala bude ubijena, a ne uhvaćena? Pazite, ja u bukvalnom smislu slutim da će se desiti ogromne promjene. Bojim se veoma opasne. Imamo podatak da je to tako po Lučindanu 92. Ogromne snage stoje ispred, u sredinu, iza Nirdale. A to ne sme da uplaši čovečanstvo, baš naprotiv, to treba da ga angažuje još više da se ta zagonetka jednom efikasno reši. Da li je istina veliki novče na moću Novembarku, na Džanovsku Neman, da svi učesnici i sve učesnice projekta Nirdala, ne samo svi pripadnici i sve pripadnice operacije Tringer, da moraju imati vatu u ušima? Pazite, to je činjenica koja datira još od novembra 1987. kod mog prvog dramatičnog... Hoću reći samo, izvinite, Ništa. Ovi koji su u operaciji Tringer, oni konkretno učestvuju, tako? Oni konkretno operativni su tu. Da. A ostali, znači, moraju i oni drugi koji nisu tu da imaju vatu u ušima. Moraju, pazite, ovaj moment izvorno potiče od novembra, sredine novembra 1987. od mog prvog susreta sa moćnom Nirdalom u selu Semetra. Međutim, pošto operacija Tringer, lovna operacija, to je lovni deo projekta Nirdala, diktira hvatanje Nemani koja je svestrana, koja je dramatična, koja je povezana sa dramatičnim snagama i silama, bilo kakav kuršlus, kratki spoj, mogao bi da izazove zaista neviđene posljedice po sve učesnike, čak i po posmatrače. Čak i one koji su hiljadama kilometara daleko. Da, u smislu... Dosta je pitanje, da li oni moraju imati vatu u ušima? Pazite, kao što sam dao elaborat, napisao, odnosno, iako nije potpun još, o topovima apokalipse, gdje stoji da kod pucanja strahovito jakih topova apokalipse čovjek po pravilu mora da bude u ležećem položaju. I po mogućnosti trebao bi da bude po pravilu u vodi. Tako isto i ovdje, zato što uticaj, mi samo znamo početak Nirdale, sredinu i kraj Nirdale ja jedini znam. I znam da je to drama čovečanstva. Morali bi po pravilu svi koji pored televizora budu da nose vatu u ušima. Ja nisam tada imao vatu u ušima i doživio sam oštećenje sluha na desnom uvu, jer verujte, Nirdala nije biće koje je vizualno onako. Znači ne samo učesnici projekta Nirdala i operacije Tringer, nego svi ljudi na svijetu. Svi, pazite, mi imamo posla sa jednom tako opasnom Nemani, sa jednom tako zagonetnom pojavom, da u bukvalnom smislu eksplozija atoma je blagi povetarac prema njoj. Jer može se izmaknuti kontroli. Kod gospodina Trifunović Miladina Trifuna u Dečijim novinama imate obrađeno šta bi sve mogla biti Nirdala. Da vam saopštim samo jedno, da Nirdala bi mogla biti biće koje je za zemaljsku kuglu strašnija od komadića sunca. Poznato vam je da komadić sunca veličine šibice može da sprži 1000 kilometara. Da li je strašnije od antimaterije? Apsolutno strašnije. A da li je ona sama inkarnacija demona? Pazite, u elaboratima, u Dečijim novinama mi smo obrađivali još stravičnije mogućnosti. Šta ima stravičnije od demona? Ima od demonije zao duh.
A mislim na od vrhovnog nivona. Mi imamo podatak da bi moćna nirdala mogla biti sama crna kraljica, sama smrt i mogla bi biti čak biće sa 3 slova. Mi imamo podatak da bi ona mogla biti čak i svemoćna Veta, pa strašna Lilit. Strašna Lilit koja jede malu djecu. Veta je jedina sila koja je rodila Boga Oca. Veta znači večna tama. Koncentracija te energije u telu nirdale u bukvalnom smislu zaustavlja ljudski um. Znači to je nirdala pozitivna? Ne, nirdala ne može biti pozitivna čim je izazov čovječanstvu i čim je jedan drskost i nirdala je u stvari špijunka. Čija? Svih oni koji stoje ispred, u sredinu iza nje. Ja sam u intervju u studiju B92, tako se zove, u Beogradu, rekao da ću čeličnom rukom zgrabiti nirdalu i povući je snažno i sa njom povući sve one koji su povezani sa nirdalom. Ja sam čovjek, ratnik, čovjek vojskovođa. Mene ne interesuje ko je tamo. Ona je znači jedno od bića tame, kao što je Drakula, kao što... A pazite, Mandić je naš prijatelj, zajednički poznanik, pitao poznanika svoga da li je u suštini nirdala zmija života ili zmija smrti. On je njega samo upitao koje je boje, zelene ili crne. Kada je dobio odgovor da je nirdala crne boje, on je rekao nirdala je zmija smrti. Nema smrti. Nirdala je zmija apokalipse. Mi imamo i podatak praktične prirode da bi nirdala mogla biti direktna ona zmija koja je na Rudniku 1987. ili 1988. izgovorila dramatične reči po pitanju Trećeg svjetskog. Koje su bile? To su bile reči gdje, recimo, ova seljanka u rudničkim šumama nailazi na nirdalu, na zmiju, to je 7 do 8 metara, to je sada stvar dimenzija, da li je veća u stvari od te. I zmija joj ljudskim glasom kaže: Sejo, nemoj me ubijati, nego uzmi svoju crvenu maramu sa glave i baci na moju glavu. Svako bacanje crvene marame na glavu nema ni znači Treći svjetski rat. Svako bacanje crvene marame ili šarenog vela svilenog na rep moćne nema ni znači svjetski mir. Mi imamo sada najnovije, ovo je drugi slučaj u Jugoslaviji, prvi je bio u SFRJ Jugoslaviji, u SFRJ, Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Ovo je drugi slučaj toga bacanja vela, spominjanja. U prvom slučaju šareni veo je pao na rep i to je značio mir. U drugom slučaju Neman zahteva čak da se baci na glavu. To znači svjetski rat, apsolutno. I jedan od ciljeva projekta Nirdala je da otkloni od čovječanstva Neman koja je razjapila čeljust, a koja se naziva Treći svjetski rat. Ne znam koliko ste zadovoljni, gospodine Zorane, sa tim odgovorom, ali ja sam dao odgovor koji je zaista direktan i dramatičan. Dalje ću Boška Bola. Od kakvog su suštinskog i formalnog značaja životinje u odnosu na džinovsku Nirdalu, projekt Nirdalu i operaciju Tringer? Pa, životinje igraju zaista ogroman značaj. Ja sam nakon 9 godina konačno imao proročki san, gdje sam sanjao da u bukvalnom smislu nemački ovčari su najidealniji psi za lov na moćnu Nirdalu. Čak sam imao slučaj, nemački ovčar koga sam ja na lancu dugačkom 3 do 5 metara vodio, se istrgnuo iz mojih ruku i otišao kroz šumu, pobegao kroz šumu, i trčao je u pravcu Nirdale. Meni je potrebno u operaciji Tringer 100
60 tragača, 60 pasa tragača, nemačkih ovčara, 60 markera i 60 ulica. Drić Boško Bole, za tebe kažu da si svestran čovjek. Kakav si kao inovator? Mnogo sam morao da uložim truda, da bih ljudima objasnio da po pitanju inovatorstva nisam čovjek koji bi ustuknuo najboljim inovatorima ovog svijeta. Moje inovacije su zaista toliko eksplozivne i toliko veličanstvene da o njima ne treba trošiti mnogo riječi. Ja sam o njima govorio u Sarajevu, obilno na predavanjima, zaista izuzetno efikasno i precizno. U kakvoj su uzročno-posljedičnoj vezi Lučindan 1992. i moćan Nirdala, a u kojoj Nirdala i Beli Panteon i Nirdala i carstvo Crnog princa? Pazite, Lučindan je događaj koji je zaista pokazao dalekovidnost moju dalekovidnost u intervjuima datim dečjim novinama, gdje sam ja instinktivno i intuitivno, kao veliki lovac na Nirdalu, ja sam naslutio u bukvalnom smislu povezanost Nirdale sa silama koje su zaista dostojne okršaja pravog čovjeka i pravog čovječanstva. Krenuo sam, što se tiče toga, da ispitam određenu zonu u vezi Nirdale. Iznadlo me olujno i kišovito vreme i u bukvalnom smislu tada sam bio ja određen za odstrel i spasila me velika moja moć i određene stvari. To je bilo na Lučindan. To je bilo na Lučindan 92 i tu stoji i u himni naučno-istraživačke grupe Valjak, stoji isto, spominje se Lučindan, a što se tiče povezanosti Nirdale sa Belim Panteonom i sa carstvom Crnog princa, mi imamo u dečjim novinama elaborat od kojeg se diže kosa na glavi. Elaborat se zove truli nebeski liberalizam, truli podnebeski liberalizam, odnosno truli liberalizam carstva Crnog princa i truli liberalizam univerzuma. Tako da mi imamo podatak o sprezi bića i interesa između dva carstva. Da ne pretjeruješ? Ne. Zar može da postoji neka veza iz prega? Kako da ne? Ja sam u stanju to da odbranim pred bilo kojim komisijama, ontološkim i verskim, samo pod uslovom ako te komisije su sastavljene i da teže istini. Imamo mi jedan podatak koji je kratko da se kaže. Zašto kod usredne molitve svetom biću mi imamo podatak pojavljivanja nečistih sila? Po toj logici, znači, apsolutno kod iskrene molitve moralo bi se pojaviti samo iskreno biće. Tu je mnogo šta mutno. Tu može da dođe do dramatičnih stvari ako gospodin snimatelj želi i ako vi želite, ja ću ih saopštiti. Može? Može li da se saopšti, gospodine? Mi imamo obrađen podatak u dečjim novinama da postoji mogućnost čak da je svrgnut gospodar Belog Panteona ili da je u dosluhu sa princom Tame. Tako da verujte u mnogo čemu. Ja kao šef naučno-istraživačke grupe Valjak ne verujem nikad i ničemu. Ja sve proveravam, ja se držim belgijske izreke, ne tiče me se kakva oružja imaju moja protivnička strana. Mene samo interesuje kakva ja imam oružja. Jer ima podatak da se mnogo šta šuruje i tamo.
Ne znam koliko ste zadovoljni, ali je to tako činjenica.